Omuguruse Butamanya John w'emyaka 95 y'obukuru tumushangira kibanza cye ayina abatura bagenzi be bizoro kumurebesa oko mugiga kandi mururano Duncan Katondwa ki atemeresha roza famu ye atwa karenga akazitirita karye ngo natereze cyapa cye nino busasi buhango bwingi munonga abo abantu abeka yakatondwa ki kuyisha bakatahira itaka ryanjye Erna jireho nshanju na mushanju Butamanya tugambiro bwagure kibanze ki no kwatwire nakikoresa okusyo Duncan Katondwa ki achegarurize itakeri yari bahambire hari muyiziba hari mukaratusi hari n'urugo rwanjye orunasitize uriyenje nkarukoma nashingenje Oyiberwe witakeri ni mukuru w'entebe yo kubanza bwo mu kigando LC1 omuruburara kandi abatura nabo barebiro kutangara omuntu kwibitaka omushanano gujwa tukutuku hata cyatana kira cyamane LC1 kandi nyobotari nangwa no mukaciko ninza gukora ki abo kuburya nankiza bene nyota na ba lieutenant kano tindi sepa abo kweshindebere omwanya ogo nkaza kuzarwa nashanga byenje byo kunga ngwerirwa kagukurebana babinga cy'Imana unazarirwa mikono kustyana hati ntinde baktwari itakari mbusasi abuko batwari ikintu cyawe ntushasha kukatine cyo gukora uri yarakusiza sente kandi akusiza power abuko gaba nakurasha abuko ayina inaka mbene konka ko kureba nkebe hatu washanga umuntu uri yenje nkuru ahirugire kurura kwika n'imyaka 70 icyo cyushoborwa umuntu yibunka umuntu nicyoborwa government kunga kutureba nkebe hati n'icyo cyushobera Honorato Muhanguzi omunyamateka ayikira mwanya go kurebe kikozirwe kandi ashabira abatura obutatwara amateka mu ngaro noreba amateka ngagira ngo wo twira ha mwanya kurenze imyaka 12 hatina kusindikire ataka kutabarazaga atine claim yitakeryo utaratwireho nko mushenge tayine bushoboroza kukubinga tuganiraho no rukugambwaho kuba twiritaka Duncan Katondwa cyasimu kandi ibintu byatugambire ikafiterese mushaheji ukabuze byo ejye mushango ti yarudi yosi wahora okay yana mango ayo mushango azo mukoti very good ikafiterese mweji nde Evans Taremwa abwa TV West agacenchwiri